Hrište Bože, raspeti sveti, srpska zemlja kroz oblake leti, leti preko nebeskih visina. Zdravo, ja sam Stefan. Zdravo. Želim bi da se prijavim u jedinice, mislim da imam nekih potencijala da mogu da budem primljen ovdje. A čime se vi bavite? Ja sam voditelj na radiju, ali to nema nikakve veze. Jer imam neke talente i mislim da mogu da prođem testove da budem primljen. Pođite za mnom. Dobro. Jeli, a šta ću raditi možda? Se pucimo malo, a? Jeli? A šta, ne ćete da pričate dok ste u vojnoj bazi ovdje, ha? Jesi li spreman? Spreman? Jesi siguran? 100%! 100%! A dobro, 60. U sklet brzo! 0-0! 0-0-0! 1! 0! 1! 0-0-0-0! Pusti bre brzo bre! Hajde! Pusti brzo! Brzo bre stao! Brzo stao! Da. Yep. Halo? Brate, oteli su Ivana, traže otkup za njega. Šta bre? Oteli su Ivana! Kada? Pa pre pola sata. Gde? U kafiću dole. Dobro. Da je Ivan pitan, ubit ću te. Upoznam, je.
Stai tu. Stai uomo. Ima gore. Stai! Baci pištolj dole! Pucaj! Baci pištolj dole! Lećim dole! Pa da li si ti mislio da će to tako proći? Ja ništa nisam mislio. Za pravdu. Ti misli tako učiš? Pa znaš, nakon što ću tebe ubiti, karat ću ti devojku. Ti jasno?
Oh.